na liniji naše. Vidjeti sada se svi spremi da li postoji mogućnost, odnosno potrebe da već bude uključen dio jedinice ili ne, to još ne znam, ali sad, ukoliko bude potrebno, a to je na IKM-u dole, gdje se nalaze i središnje komande 5. korpusa, a i naši predstavnici, konkretno načelnik policijskog sektora, gospodin Asim, oni će vam dati konkretne zadatke i sve što bude potrebno obraćat će se direktno dole Asimu i kako on naredi, tako vam vi ćete izvršavati tako zadatke. Polemike nikakve nema, vi znate, bili ste dole, bili ste sve. Sad ste dole što sve sadržavalo, to je jučer jedan Skovce i Pećigrada, uglavnom to je time sadržavano. Dole se nalazi naš odred 50 ljudi i kompo sve ono politika ovim za politiku. To bi bilo to. Komandir, kako se zove komandir? Zulić. Komandir vam je jedinice Zulić, ovaj zamjenik komandira iz pokoja i njemu ćete biti odgovorni. I njegova je izvršna. Toliko. Dole će vas sačekati cigarete u pokoju. Ja nemam ništa, više idete malo. Uglavnom sve što bude dole u Cazinu će biti Salko. Sve će biti, ja sam rekao da mi municije nemamo. On nema ništa posebno. Ne znam sve što mogu. Cigare čekaju. Obezbeđene cigare dole u pokoju. U stancu. Ne u stancu. Jeste, svi šteki cigara imaju dole. Da ne bi šest ne, to je obezbeđeno. Dobro. To zahvaljujući Japanu. Drugo, ovdje čuvajte se, nema nekih problema, prolazi. Sve, vi to znate. Ovdje, a nema nekih problema. Još malo, danas se potpisuje i onda kreće. Ja, ako ništa ne vidim, nastavimo da mi, ako produlji treći dan, dobiti 100%, ako produlji dalje. Ali ne vjerujem da će to biti, vi ne idete, takva je u naredbi načelnika centra da ne idete da držite liniju. Nego jedino policijski posao, eventualno aktivnim nekim dejstvama, a ne za držanje linije. Tako je otišla i depešla odavde i na IKM i dole Asimu Barikavić koji će vas sačekati. Dobro. Ja sam samo uplašio, noćas je bilo snijega, ono i kiša, rekao, krenci, evo izuzim. Ovo je veljače. To je kod njih. Jel? Kod njih, Momci onda! Je li autobus tu? Ne. Sve ne može. Ej, čuvajte se. To je druga stvar koju mi možemo kod ovakvim autorijem koji ne smije da... Sretno stari. Živio vidu. Tako smo se dogovorili. Dobro. Iću! Neka, ovo je poštena kuća, ne moraš zaključavati. Ti ti podoban da ovo voziš. Dalje mogu, snimaj malo. Ide oko. Onda djeći. Ićo, smiješ ti ovo voziti? To, mi smo stari drugi, mi smo zajedno odrasli. Pa tako, nije to ništa. Znamo se. Nema uglavnom zle namjere. Ja vas samo još jednom pozdravljam i vidimo se uskoro. Što plaš ako Bog? Ako Bog, a tada ja ne moram pitati. Bog znate da mu dajem činjenica. Pa znate koliko je, 130, 130, 150, koliko je, ne znam. Dobro, koliko je da se. Ne, samo da... Momci, sretno. Ajde. Iću u pokoj, ove uzmaš i... Sretno, Ante. Hvala. Oh my god, jedu Mario. Neko tvoje mama, joj. Na Ritli. Ja znam šta ti morate. Kad ti kod tebe pošao, nek se puši kod Ene. Morate. Ene. Ja sam siguran da se brzo. Ja mi jebe da ti baš
autobusima. Ej, spisak udovica u njih, deviziju. Prvo devizni fonda. Spisak rekao da ćemo uvijek snage terena, ja ih idem. Aj, nemojte, to rovo, mi smo sigurni. Ne ga opet. Ej, je. Jer on igra iza trocifreni broj. Da nam je Kermin. Aj. Svak principa. Vidjet ćeš sad je prazna kad se bude vraćati. Vidjet ćeš ti kad ja ulicu povedem. Zina, ovo je za Eurovizijsku razliku. Ajde, Ovo je za CNN. Ovo je Petra Malković. Standard. Tako treba. Daj još. To je za Meku, to je za Meku. Siva je. To je od Zenkovića, od one benzinske pumpe, desno prema Koči. Položaj je izvrsno miran, 3 smjene već nisu. Bacljeno vojne policije, prva bosanska oslobodilačka, iza Košića na jednom izvršenju i kod njih je mirno. Iza vas uvijek imao pripravnosti space, izbio plaća jedan vod koji u slučaju je zaštitin da se ubaci da pomogne. Kaže mi vi, vodite računa, slušajte komandira, ako treba nekoga da odstrani, da ga pošliješ kući, pošalju, ko te ne sluša, ali disciplina mora biti. Vi svi iskusni, raspoloženje na nivou, prema tome, za 3 dana se vidimo u ovom istom sastavu. Želi on sve. Mi to imamo prvo. Dobit ćemo samo za vezu, a ovdje... Za vojskom vojna, ono to... Nema nisi sa autobusom prevoz. Ja mislim i ovdje kraju... Sretla Skender. Hvala, Vedat, vidi se, Vedat. Skenderović, legenda ide s nama. Pretvornica. Tehnika je na nivou. Na nivou je bila i ostala. Slikali na terenima, nisu to srpsko mjesto. Brata Kamšija. Živjeli, hvala lepa. Sretno novci. Mogu ja pozdraviti mamu i čačicu? Može kako ne. Onda ih pozdravljam. Poselanki. Koga ti pozdravljaš Kamšija? Ovo mi se bilježi. Ovo vezu. I tu sam Indjušu zabilježio. Bravo. Pravi. Nema ni